Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki no cenjia tabia rwenda gukinyira muno mabundi uko muntu wanda wiyeke mubundi wi mubundu ambao wi mubundu angua kwena tabia abundi ababare number 1 tabia rabare ni aurongo yani mubundi nakwebwega thaino na kwena muchema ndi thiete tha ithatu lakini akwera ejera nguo tha 5 yani imagine uthimeta gasuti ga kwenda kuthina kwa function kana kwe bangeta na boka gwa kana ida kwe gatanda kwa go utumira kana kwe ntukyo da utumira ida mubundu wangu kambao nako meabwega thitano tiro na thiete na ekwera ejera thigana eja tha 4 I mean akwera ya David ka inya yani wego akukure iyo kawe thena ingete we muringa kwera ai pa inkuringo athimu anga ndathi wantu kana ni moya kuthukia thimu kwanjende inguo chamerano murano wiki atho kia murano wiki anyuma mosi nguo nyuma mosi nati tumete kwingo utumira kia thunya ya koroka uraoro mecho murano akikia akwera goya nguo mande na murano anyuma mosi cenjia tabia wego mubundi unthikiritie kwenageria anto kabera mbecha yangichira urire nuno arere kama nguo ngotumia next year ka next month wa cenjia tabia tikwera muntu ejera nguo tha 4 na gwiye la cheno no thiete tigoriogo cenjia tabia kuma tuya munde wego mubundi tiko mubundi wa nguo wa mbao mubundi wa nganyomba ndeno nto kwenageria cenjia tabia tu utweneria twira umubobulego unguo utira gitamba ukathi kugura royo tukara tukemenya cenjia tabia na bouni bu na kamutugo kega agucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki